bir sұрау. Шынлыйда, яңадан шақыра, сүйген яр шекілді қыңғырау. Жиді қат көклерге көтердің, аямай волканға тәрдің. Күлдірген, елатқан, уйлатқан, күл еткен. Гүл еткен сен сәхнә. Hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılar. Hayırlı beyler kеш білер. Сәхнәгә Минзәлә муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Камил Римович Нәҗмиевны, Роберт Шәйхелевич Шәймардановны, Илнур Зуфарович Ганиевны һәм театрның режиссеры Дамир Сабирхановларны чакырабыз. Рәхмәт. Hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılar, hürmetli mizerler. Biz endi bek şad sizni bugün şu zallarda oturup keluvimizga, endi og'irliqlarga da qaramasham, salomat bo'lib, bugungi teatrimizning boshlovchi tantanasina biz sizni bu yilgi yilni bek sog'inib ketdik. Shunga da teatr endi men har sahnaga chiqqan sayin biz bek baxtli shahar, rayon bizning o'zimizning teatrimiz bor, o'zimizning artistlarimiz, o'zimizning tarix artistlarimiz, o'sha teatrimiz bo'lib, bizning uchun ol madaniyatimizni saqlowga, tilimizni, urf-odatlarimizni saqlowga o'zining bek zo'r ulushini kiritgan ham kiritashak. Shunga teatrning sezon ochiluvi bilan tabrik etasim keladi sizni. Birinchi so'zim aytib ketasim keladi, so'nggi kunlarda bo'lgan o'zgarishlar bilan, yangiliklar bilan tanishtirib, bizning kecha teatrimizda madaniyat ministri bo'ldi, Iroda Xatizyanova, hamda endi bizning kollektivga yangi direktor taqdim etdilar. U bizning Minzala yigiti Ilnur Zufarovich Gayniyev. Ilnur Zufarovich endi Minzala To'g'riboylar o'rnida tug'ilib o'sgan. Bilimi yuqori bilimni, ikki yuqori bilimi bor. Birinchi bilimi bilan madaniyat universitetini bitirgan, ikkinchisi energetik universitet. So'nggi 5 yil ichida respublikamizda Layish ham Zilnadoz rayonlarida kultura yetakchisi bo'lib ishlab, mana kechagi kundan ministr o'zi keldi, madaniyat ministri kollektivga taqdim etdi. Ilnur Zufarovich bugungi kunda Minzala Totar davlat drama teatrining direktori bo'lib ishlay boshladi. O'zining xizmat yo'lida, ijod yo'lida aytasimiz kelgan rayon yetakchiligi, Aydar Faslavich ismida ama endi kollektiv bilan o'rtaq mana shu umr ishida, tarix ishida Minzala davlat drama teatrining aning obro'yi zo'r respublikada, rayonda hamda endi chet turaklarda shu obro'yini tushirmishi kollektiv bilan bir-birini bog'lab, motor ettirib, yangi federal proyektlarda qatnashib, tog'inda olg'a ko'tarib, ham bizni yangi premyeralar bilan suyundirib, ishlarga zo'r o'ngishlar, sog'lik, salomatlik, endi yurgan yo'llaringizda eson-sog' yurib, gil ijodlash kurslarimiz bilan yana ishlab yasharga yozsin. Shunga zo'r o'ngishlar sizga ham. Robert Shayxulovich shunday bizning teatrga kirgan ulushi bek zo'r. O'zining bugungi kunda 29 yil ishlov davrida, xizmat yo'lida o'sha teatrni og'ir shahlarda olib, bugungi kunda biz ko'rgan aning nindi yuqoriliklarga yetkazgani butun o'z ishida belgili. Biz aning bilan endi butunimiz shu ijod yo'lidan birga o'tdik. Shu bugungi kunda kollektiv aning ishining jimishlari, aning tirishligi, aning ishinborliqdagi boshlovlari bugungi kunda
Мына шушы Минзәлә дәүләт драма театрының булган авыруында көткән өлеше Роберт Шайхулловичның бик зур. Тамашачы бұл алыны бөліміне әйткен сөздің мақсаттырып басып, сөздің рахмат әйтілгенден де жетекші кішіге зор құрмет юқтырды. Роберт Шайхуллович кешеден Ирада Хавзияновда бик матур, бик жылы сөздер айтты, бик жылы сөздер айтты сізге коллектив. Ол сіздің абыройыңыз, сіздің ижатыңыз, сіздің тұрыштылығыңыздың қатайтам. Шуңа да бүгін біріншінде бүлігіммен айтасым келі, Айдар Қаслағышы менен мақтау грамотасы білен сіздің көп еллар бойына шушы ішлегеніңіз мәдениет, Минзәләнең мәдениеті, Татарстанның мәдениетін үстіруде еткен үлішігіз үшін бик зор рахмет. Шундай почетный грамота Айдар Қаслағышы менен. Бұл енді барымыз үшін де бек жақын болған. Татарстанымыздың 100 жылдығы тарихына қарап кетсек, мына нешек біздің республика башланып кетіп, бүгінгі күнде нендей дәрежелерге жеткенін һәм Россия төбәкләре белән чагыштырганда Татарстанның нендей югарылыкта икәнен инде алдан әйтеп китәсем сүземне uzaytasım bilmir. Bugün görəbiz Tatarstanımız indi matur, indi жылы, indi zor proyektlar, turmuşqa aşırılar, халыкның яшәүше indi zor югарылыкта бүтән төбәкләргә караганда. Һәм дә инде менә без Рәсәйдә дә йөрибез, һәр җирдә булган җирдә, без Татарстаннан, біз Казаннан дисәк, безгә бүтән җирдә дә шундый яхшы көнләшү белән карыйлар, сез биттеләр. Монда инде безнең эшләгән барлык халыкның керткән өлеше, безнең керткән җитәкчеләребезнең өлеше. Һәм дә инде бүгенге көндә менә бу безнең беренче президентыбыз Минтимер Шәрипов Шәймиев, бүгенге көндәге президентыбыз Рөстәм Нургалиевич, әле менә күптән түгел генә сайлаулар булып үтте. Сайлауларда инде менә районыбыз бик актив катнашты. Һәм дә инде үзебезнең позицияны белдердек. Рөстәм Нургалиевичны шундай зор процесслы сайлаулар белән килде. Аның өчен тагын бер кат үзебезнең халыкка рәхмәт әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт сезгә. Татарстаныбызның менә 100 еллыкка чыгарган безнең шундай билгеләмәсе бар. Шушы зур билгеләмә белән Роберт Шайхулловичны бүләкләп китәсебез килә. Роберт Шайхуллович җитәкләгән театр коллективы мәдәният белән бергә кулга култырышып эшләделәр. Һәр вакыт. Һәм инде аларның коллективыннан башка районыбызда үткән 9 май, Сабан көй бәйрәмнәрен күз алдына да китереп булмый. Милли җанлы татар милләте өчен, телебез өчен көрәшкән бердән-бер җитәкчебез Роберт Шайхуллович.
kengashlarıngizni verirsiz deyip ümitde kalabız hem birge işlerimiz. Rahmet Bekzor. Bu olmuşlar bunlar. Elbette biz baradik umuşlarına dilek kalabız. Hem indi rayonumuzun derecesini Robert Şeyhaloviç gibi ere Tataristan'dağına tübül, ereseyinin tübeklerinde de jitkirir degen ümitte kalabız. Hürmetli kollegalar, kadırlı konuşucular. Bugün çılakta mutsuz akın, yakıtlı akın. Çünkü mininde uzak yıllardan sonra yolga gittim, selametliğin arkasında hem şın konudan söylemeyten mina olmuşka, okumuşka, şu birlik usulun işimizke, bilimli, yaş, kadın bilimler. Burcu oldu, medeniyet ministri, mininde hizmetimi beğenip, Projektörler uzattılar, bir turlar, bir kolektif, medeniyet bir turlar, hem indi bir kişiye kardeşi tapar, bizimle olmaşımı koydu. Hem işlerine nasıl suyundum çünkü kileşegi tiyatro ümitli ulaşar. Biz ne şey bu yapıterken Avrupa'dan çıkartlar. Jilgan yaşları biz, repertuarımız, bugün sıkının Shakespeare adaktalar bitti. Tiyatroyunda zor derecede degen söz. Yani biz Shakespeare'nin Macbeth'in sizge şu günlerde Şengaz Aytbatov'un Cemile'sin, Zinur Hüsniyar'ın Qaytuğu degen melodramımızın bize teşekkür. Eleanor'da siz şu Covid ortasında kurmayı kaldırın. Şimdi bugün şu federal programının 11. spektakli, bizde 11 spektakli bulduğumuz tiyatroda Donlak'ta Tinçurin'in, Karin Tinçurin'in Ozan Sürgüsü degen müzikal kanisini sizge takdim ediyor. Benim sizge ne seçtiğim? Tiyatr, tamaşaçı bulganlarla yaşayın. Tiyatr artistler bulganlarla yaşayın. Ne şu belgeler, şunday olur vakitlarda tiyatrımızı sokmasak idi. Artistlerimizi sokmasak idi. Tiyatrga tamaşaçı gireyken tiyatr yaşayacak. Unutmayın durmakta. Eyinde gidip her vakit şulay zorlarını tutturup bizim spektaküllerini alkışlaganımız için, bizni mine hürmetleganımız için, artistlerimizi yaratkan için size büyük bir rahmet eylesin bile. Şınapta bir көп yıllar işlendi. Bir Avrupa'da yıllar buldu, Çin'de yıllar buldu. Biz onun hepsini gelip çıkardık. Hem de bugün söküne tiyatrımız yukarı derecedeki profesyonel kolektif olup çıktı. Bugün söküne Mirabay klasiklardan olganda da bu birgine total tiyatrımızda da yok memnunum aktarım etmez. Hem şu spektaküllerini sokla, ona beye bir artistlerimizi alkışlardan kuvvet yaşarga yapsın edilsin birgine. İndek çilgen, kaçtı bindi bir hemen geçedi. Kızın ceket, sana bir durumuşlar, Nerşat Tayyip'in içine Sabir abimizin sızgan yolun, artistlerimizin hürmetine, yaşlarımızın, onlardan, tamaşçılarda yaratan yaşasanız, ömrünüz uzun olur, işlev ömrünüz de uzun olur. Şimdi bundan eğitim, umuşlar, konuşuyor. Gitmegen zikrinde küynüp durmuş. Şu an buraya bizim yüzde kızılık getirmişim. Şu yaratkan tamaşaçılarında kızılık getirmişim yaşamaya yapsın. Tuğan yerim yapkan, yani bunda bir degen rayon hocaları minciydi kılalardan cevap çıktı. Beş ministr bilen işler. Her birisi bilen tatlı oldu. Her birisi bilen işli bildi. Beğenene de bildi. Hemen ona bir tur rahmet edelim. Şu an buraya Kileşekimiz için, rayonumuz için bugün bir patrosuyla Çınar'da Prezident'e bir patrosuyla rayonunda kurutturası yoğara şu matur şehirler, matur tiyatrolarının dağılıyor matur şehirgen atışması var. İndeki gelebilirim, işiklerine hoşak dindirerek esnaflar. Şu an buraya rayon gazetelerinde
da çıktılardı şunda belki ellerine yazılı da işlerde gitti. Sizge bugün çın bundan rahmet. Kerim Timçöl'ün Azan sürgüsü sizge beyram bulup 100 yıllık başlarıp çıkardık beyram yakanga bulup yandılasın. Bir zor rahmet sizge. Hayırlı iş, hürmetli tomaşaçılar, hürmetli rayon istekçileri, sayfımız. Benim de bugün doğru taptır, bizlere Tatar Devlet Drama Tiyatro'nun iştekçi rolünde şu sahnede basıp duram. Elbette de yaş kişiye, yaş spesialist tabi kullandırmış. Mizgil, şuna da ikinci gün bu paramastan da gidip durulan işekten, bunda atmosfera, bunda aura, üzerine bir yakın duyuldu. Üzerine şu yaptaş, yaptırıcı olanlarını sizin tiyatroda derece yaptığınız korap iskenderme, şimdi bizimizin atmosferimizde. Bir zor atma dediyasıyla elbette bir şey yapmışlar. İşeğinde eksikler öğrencilerçiliği kalifik bütün yüzge yakın kişi kalifik yılı 100 yaşları bilen profesör kılıçına matır ettirip kişi yolda uzattı. Ün kadrlesi, ün suyunçlu mizgirler şundur. Çünkü 28-29 yıl kişiler rayon bağına tuğu, respublikalarına tuğu, ilk bölümünde şu Belekey rayon şunday dereceler rayonundan biz devlet tiyatrın şunday büyük noktalarda kütleri bu sizin üniversiteniz. Şundan da ormanlıklar 90'lı yıllarda her bir eğitimler bitirgen her bir basmalarını kolektif bilan birge sizga o'tirga yozgan. Hali bugun biz kirganda bunda teatrning veteranlari da ko'p olarlarni alg'aratlarda ular borsada siz bilan birga ishlaganlar, borsada sizni hatto eng yaxshi bulardanmi siz tuzigan siz ko'targan darajada tutuv yosh spetsialistlar bu plantini tutuv birinchidan bir yengilgina bo'lishadi. Chunki ijod kishisi ayrim bir dunyo kishisi shunday ijodiy kishilar bilan ishlash bizda bir tamam so'rash orqali sizga uzr rahmat. Shu kollektivni necha yillar bo'yi tutib ma'qul qilib do'st bo'lib tutib ularni dunyo yasharib o'sha binoda yashashak bo'lsa har bir uylarni to'ldirib o'tirib sizni ma'qul ettirib yo'lga o'tkazish bir zo'r ham o'shayotganda daraja o'stirish. Sizga esenlik sog'lik. Bugungi kunda endi u eng aktual tilaklardan birisi. O'zingiz, oilangiz, yaqinlaringiz salomat bo'lsinlar. Biz endi bizga shaxsan meni ministr qilgan bo'lishlarini, rayon qilgan bo'lishlarini, maqsadlarini tegishli darajada bitab, siz bo'ldirib o'tgan teatrda qizilgiz kiyimgacha ishlarga ont berasiz. Tatariston ilk bütün maqtov isimlerini aldırtırgan kişi aldırtırgan şahı şu an rayonda şu kollektivimiz isminden barmak artistlar personal isminden şu simbolik bo'lakni sizga topshirib Koyşandır, uzak yıllar işlep olursa son senemi daha da yukarırak ürlerken girip Mindere Tiyatro. Şu tamaşaçılarımız, şu şarkılarımız söylüyorsa hem bundan da zurak tübete içeriyorsun. Şundan da bizning teatr dik bäzetli bizning teatrda vadiqna direktorlar bo'lmagan. Ular hechsiz ulug' shaxslar bo'ldilar. Aytdik teatrimizni nega solishi Sobirovoy
Анатолий Степанович, Муламур Хамзович. Һәм инде шул плеяданың дәвам итте, безнең 28 ел идарә итте безнең белән Роберт Шайхуллович. Ул чыннан да авыр кеше. Ул кеше белән, кеше күңеле белән эш итү. Һәр көнен, һәр төнен, җырламаган төннәрен, сезгә шуның өчен, шуны йөрәгегезне, күңелегезне биргән өчен, бөтен коллектив исеменнән сезгә рәхмәт әйтәбез. Бүген Моңсуда, ниһаять, ләкин безнең әле бүген бит инде яңа сезон ачабыз. Яңа спектакль күрсәтәбез һәм инде яңа директорны каршы алабыз. Илнур Зуфаров, сөйләшерлек сүзләр күп булыр алда. Планнар, өметләр сезгә бик күп баглыйбыз, өмет итәбез. Шул планнарны, өметләрне инде тормышка ашырырга бергә насип булсын. Biz коллектив белән һәрчак сезне поддержать итәбез, бергә эшләргә насип булсын. Әлеге матурлыкта Лилия һәм Эльза Илдусовналардан в зале присутствуют и те, кто говорят на русском языке, или только говорит на русском языке. Поэтому, с вашего позволения, я буду сегодня говорить на русском языке. Осень, она прекрасна началом театрального сезона. И приезжая, возвращаясь, где бы мы ни были в Мензелинск, всегда приятно и радостно бывать в нашем родном Мензелинском татарском драматическом театре. Театр, который имеет свою историю, театр, в котором сложились за многие десятилетия свои традиции. И будет правильно, если скажу, что выросли и династия в нашем театре. Роберт Шайхуллович, вы внесли неоценимый вклад в развитие культуры не только Мензелинского района, но и республики в целом. Благодаря вашему коллективу, который вы долгие годы руководили, в театре создан свой неповторимый театральный стиль, благодаря чему наш театр известен далеко за пределами Татарстана, и не только Татарстана, но и Российской Федерации тоже. С началом нового сезона вас. И спасибо от нас, от благодарных зрителей за то время, за те минуты, которые вы нам дарили. И пусть дальше, вот то, что вы легко и от души отдавали нам, зрителям, пусть оно возвращается сторицей вашим коллегам в виде здоровья, благополучия, новых творческих успехов. Ну, а Илнуру Зуфаровичу я желаю, чтобы начало этого сезона стало добрым стартом. Пусть оно так будет. От души вам спасибо. Birgelep işleyelim. Rahmet, hürmetli motor sizlerimizge. Sağ olun, hürmetli, hürmetli olmasın. Белән ташлап җибәрү очраклы түгел. Быел Татар Автономияле Республикасы төзелүгә 100 ел. Бу бик күп үзгәрешләр, яңарышлар, күңел тетрәндергеч вакыйгалар. Халык яшәеше өчен тудырылган ачышлар сыйган шушы бер гасырга Мензәлә театрында үзенең лаеклы өлешен кертте. Республика төзелеп 15 елда үтмәгән чорда халыкның милли үзаңын күтәрү, телне саклау, милләтне үстерү
Депутат наркомпрос указы белән 1935 елда Минзәлә колхоз совхоз театрын оештыру турында карар кабул ителә. Театр үзенә йөкләгән бу зур максатны озын иҗат юлында маяк итеп тотты. Илдә барган вакыйгаларның уртасында кайнады. Бүтән җир шары өстенә афат булып килгән Бөек Ватан сугышына Минзәлә театры үзенең лашында 26 улын бирде. Аларның 14-е яу кырында башын салды. Быел бөек җиңүгә 75 ел. Җиңү яулаганнарның якты истәлегенә багышлап, Николай Анкиловның солдат хатыны драмасын, Шыңгыз Айыкматовның Җәмилә мелодрамасын сәхнәләштерүдә театр үзенең бурычы итеп куйды. ТАССның төзелүнең 100 еллыгы уңаеннан Бердәм Россия партиясының Кече Ватан мәдәнияте федераль программасы кысаларында татар драматургиясына нигез салучыларның берсе Кәрим Тинчуринның Казан сөлгесе музыкаль комедиясын сәхнәләштерде. Спектакльнең режиссеры Башкортстаннан Зиннур Сулейманов, рәссамы Мәскәүдән Зилия Канчурина, көйләрне Уфадан Илшат Якин язды, биюләрне Башкортстанның атказанган артисты Чулпан Аскарова куйды. Эй халкым, кул чаптым, көч бирдең, канатым ялкында килгәндә. Эй сәхнәм, син минем язмышым, мәңгелек тылсым син. Эй сәхнәм. Хөрмәтле тамашачылар, без сезнең белән очрашуыбызга чиксез шатбыз. Барыгызга да саулык, сәламәтлек телибез. Һәм сезгә яңа иҗат җимешебезне тәкъдим итәбез. Кәрим Тинчурин, Казан сөлгесе. Рәхмәт.